Ladies and gentlemen, again, Bula and warm welcome to each and every one of you for this opening ceremony of the inaugural Pacific Islands Development Forum 2013. Ladies and gentlemen, please take your seats. Hey, dosa, oye, do. Neturanga Prime Minister Eviti Kekimuni Kete Navulaki Dokai O Irena Nonda Kaze Ereitauke ni Vanua Kena Yalo Vekabula Eretu Vakawali Voliti Kenda Era Sule Vekenda Nakakagawa Kena Momona Nevaka tu leva dondonu, kena nonda dinetu, kina veka endandau, vakamaringeta katalaitaka, vinaka vakalevu.